Ar amser fucking class. Ac o'n uchel, yn cluster fi. O'n i'n bod ac yn tŷ ben yn hun. So dwi'n mynd i streamio Tetris. Dwi'n mynd i, oh my god, mae'n mes na. Oh, sorry, mes na. Helo, os dwi'n hwn yn watchad. Dwi'n mynd gwybod faint o... Fel arfer, ydych chi'n cael ffynnu, witty emrys. Dwi'n meddwl fyddwch chi'n cael stressed emrys heddiw. Helo, dyd ti. Fyddai'n very stressed. Fydd hwn either yn hollol awesome, neu fydd hwn hollol shit. Dwi'n meddwl fydd yna in between. So... Journey mode. Play the main campaign, a voyage of emotion and discovery. Be dwi'n gobeithio dweud? Gobeithio... Oh shit, gameplay. Ydy... Oh shit, wysia, profi beth. Ydy... Dwi wedi mynd trwy hwn unwaith yn expert mode yn barod. So, be, ydy Tetris Effect Journey mode? O, na, ddech chi ymwys. Basically, mae bob un o hein yn lefel of varying speeds. Oh, beth siwa? A mae'n mynd yn nuts. So, mae'n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 levels. That's the plan. Ydw i'n gallu gwneud 27 levels yn expert mode heb marw. Let's have a look. Dwi'n yn particularly poeni am y sgôr. Dwi just eisiau gwneud o. Dim ond Tetris ydy e, ond Tetris dwi angen ydy. So... Dwi'n mewn i'r mindset rhan. See you at the other side, that's what I'm dweud. Dwi yn lyfio y gêm yma. Okay. Os ydych rhywun gallu dweud ysdi'r sain yn iawn hefyd, swn i'n gwerthfawrogi fo'n fawr iawn. Na, dim MGS yno. Cael rest bach o hwnna, dwi'n meddwl. Ond dwi'n pod yn streamio, really. Hynna pam... Os dwi'n beth yn pod yn streamio, dwi'n wastad yn chwarae... hwn.
Dwi'n mynd i chwarae experts level hwn is ages. Close your eyes so you see my vision. Unite the souls so there's no division. Look into the future, we see all seasons. Aiming for the top, but what's the reason? Hands to the sky and realize we're free. We become the legends we were meant to be. Now open your eyes and you will see. I can lead you home, just follow me. Okay, dwi'n... Dwi'n ffeddiog. Close your eyes so you see my vision. Unite the souls so there's no division. Look into the future, we see all seasons. Aiming for the top, but what's the reason? Hands to the sky and realize we're free. We become the legends we were meant to be. Now open your eyes and you will see. I can lead you home, just follow me. Iawn ta. Dwi'n ffeddiog. So, mae hwn bach yn wahanol i'r rest o fo, oherwydd... fydd y speed yn cyflymu ac yn slofi a cyflymu slofi. So, dwi'n mynd cario ymlaen mynd yn fast am byth, lle. Ond... Una... Bastard! Okay. Ond i'r bit crap ydi bod ti'n neud cock-up fel... Trick efo Tetris ydi cywiro mistakes, ie, dwi'n siŵr. Na, mae bob un o hynny'n lefel.
So mae 'na sections. So, dwi dweud y first zone o fanna. So dwi'n y next area wan. So fel ti'n gweld, ti'n cael respite wan. O, positioning di lot yna fo. Stuff. Riveting conversation gyda fi yma, dwi'n gwybod. Okay, wan mae yan. Well. Ah, bastard, okay. Okay. Will that. Ie, mae nhw'n dechrau mynd y nuts a fynd diwedd de. Bastard! Okay. Okay. Oh, bastard, si... If hwnna fyny... Bastard! Yeah. Basically, ti'n cael bit slow fel hyn. Ti'n basically iwsio bit slow fel hyn I prepare dy hyn a bit fast. Ie, rhaid fi'n ymdys. Rhaid fi'n hynna. Rhaid fi'n fel ar
that. Whenever like that. Okay. Well, search. Reload that. Okay. Yeah. Start. Is she fucking with it? Like that. Ok, bro, ma dechrau mynd. Iawn, oce, rwan mae'n dechrau mynd yn fast os dwi'n cofio. So... Okay, fi'n neud siwrs gyda dim... stragglers. Fyna. Bastard, mwcyn. Okay. Wait. Okay, let's go.
shit. Woo! O'n i'n mynd i ffwcio am hynny. Saith area dwi'n meddwl sydd yna. Ti'n gwybod be? All joking aside, de. Hwn ydy'r game dwi'n iwsio ymlacio. Mae o'n ffocusio chdi. Bod dwi'n cael bach anxiety ni, os dwi'n teimlo bach yn bummed out. Dwi'n chwarae hwn, de. Ond, ie. Mae o'n gêm dwi'n iwsio ymlacio. Mae'n swnio'n net, dwi'n gwybod. Ond mae jyst yn... Mae'n gallu... Just... Mae o'n mor glir beth ti wedi wneud, yndi. Os di hynna'n ei sens. So, mae'n beth ti'n gallu controlio. Yn ti'n meddwl bod ni bach yn overwhelmed efo bywyd go iawn. Mae bach o Tetris just yn... Mae'n anodd esbonio. Mae'n fatha declutro chdi. Ond hefyd mae'r gêm yma, dwi'n meddwl bod aesthetically mae'r gêm yma mor neis. Mae'r cerddoriaeth just... Mae o'n... Just yn... I'm sure na. Okay. Dod nôl hyn. This shouldn't be an issue. Ond... Lle pan dwi ddim yn fawr dda, yn efo gos di chwarae gymaint ohono fo. All joking aside, mae... Fatha security blanket. Dwi'n edrych ffordd hawsau i ddisgrifio fi rhywun. Granted, dwi'n mynd i anodd yma bob tro, de. Wel, eis be. Wel, dwi'n eisiau neud yma, bach yn fler yma. Yeah. Enwedig pan mae'n mynd yn nuts, a mae'n just yn mynd... Ti'n rhyw fath o fatha... Mae lot o just a gut feeling. Mae'n really anodd esbonio. Dwi'n mynd boi fatha zeni a felly fel ydy, ond mae o fatha... Yr unig beth allai feddwl amdani ydy fatha... Bod yn zen a fath, ie. Bod yn zone. Fatha, mae'n un bit wedyn, da wedi cael un bit yn barod o instant drop, de. Allai mi esbonio chdi sut dwi'n neud hwnna. Ti just yn neud o. Da fe mam, dwi'n bach yn fler rwan, so... Dwi'n beth ti'n gallu... Dwi'n gwrs o'r dolphins o'n ffwcio off, da. Na fa. So,
Gwyf instant stop hon. So fam o wan, mae just yn instinct. Okay, fel da. Mae'n iawn. Ooh, that. That. Okay. Okay, dechrau poeni. Ia, patryma. Mae gyd yn dda. Sut allai blocio hwn a leinio hwn gyd off. Iawn. Mae hwn yn un arall anodd o'n. Y gweitha ti'n gallu gwneud yn Tetris ydi meddwl amdano fo. Ti angen just wneud o. Gwybod hynna'n swnio'n patronizing, ond... Ymrys, dwi'n... Bach yn coci fy yma. Allai... Allai just... Basta ddyn. Okay. Okay, I'm gonna nah. Oedd hwnna'n... Dim hynna'n eisiau gwneud.
Heavy. Okay. Okay. Okay, dwi'n cael bad RNG fath o'n dweud ar hyn o bryd yma. Oh, crap! Okay. Pam nes i'n mistakes na fan? Oh, swed wedi... Okay. Okay. Si. Happy. Ond dwi heb di marw eto ddo. Ww, check. Mae Temple Bar fi'n ailbwtio. Yo, next area. Heb di marw ddo. Heb di marw. Dwi efo hwn hefyd ar 3 console. Gyda fi'r PlayStation 4 version. Mae gyda fi'r y Switch version a'r PC version. So... Dwi'n... Lyfio gym yma. Particularly joio yn yna. Mae hwn dechrau mynd yn fler rwan.
Okay. Villa. Whew. Een race. Villa. Dwi'n meddwl sy'n coci yn fanna. Alla ddim. Ella ddim. Ymrys, benist. Okay. Na, jyst yn cario ymlaen. Os ti'n sbio ar y chwith, mae yna lines cleared. So fanna, lines 0 to 48. So dwi angen 48 lines ar y map yma. Map ti'n galw falle. I fynd i'r section nesa. Ti'n cael bonus points, de? And what do points make? Points make prizes. Dwi'n bach o drwbl yma. O, lle. Ie, allai'r pethau mynd yn wrong yn gyflym iawn. Gael. So, rwan. Gael fydda i listio chydig o'n.
Shit. Wel, mae'n hel y game mods. Mae'n game mods eraill hefyd. Wow, fa ma'n syth fewn ni. So lefel yma, dwi'n gwybod dim gwaith paratoi syth fewn ni. So, y tric ydy, dwi'n gwybod os dwi'n sylwi wneud, ydy creu pilar gwag ar ochr. So, bod ti'n cael bit hir. So, bod ti'n cael bit hir, ti'n gallu cael Tetris, sef clirio Ti hynna am dau rheswm, cos mae yna trigger points. Ar ôl bob tro, mae yna fatha, bydd y gêm yn cyflymu rwan. So, os ti'n neud lot o Tetrises, mae yna'n galluogi chdi mynd fyny'r line count a lot cynt. Fela. Si ddim yn joio. Shit. Bastard, sir. Eisiau hwnna rang. Oh my god. Fucking hell. Oh shit. Oh, level 6, okay, I think clear. Okay, O'n i'n agos o colli hwnna o'n. Okay.
Okay, well. Shit. Jawel. Nej, derbyn C. Oh. Yay! I'm coming to levels, it's gonna be all on. Nu dechrau mynd yn anodd o'n. Ooh. Clear yma. Ooh, so well, okay. Not that. Dwi'n mynd bell o gorffan hwn. Fel shit. No, pam sydd hynna?
O'n i'n gwybod hynna pan nes i yna wan. O'n iawn. Shit. Okay, dyn ni'n bach o'n trwbl wan. Ymres, beth ti'n neud, beth ti'n neud? Sadia. Dwi ddim yn lycio hynna gwbl. Fucking infernal o boeth. Pam nes i hynna wan? Whoa! Shit. Ah!
shit. Un cocker, but he fucked. Oh, okay. Ball revamped. Nej, du kan en ball revamped o blaen. O, mae llgada fi'n... Dwi'n blincio yna dw. Sy'n game, dio? Dim fatha Arkanoid, o do. I'm going to cocio hwnna. Pa mi'n styn o fan? Okay. Shit. Oh my god, dim res. Dwi'n meddwl dwi'n di farw. Oh my god, dwi'n di farw. Na!
Oce. O'n i'n cocio fyna. Si fythu no death run. Genuinely gutted. O'n i'n mwys gallu gwneud run cyfeb marw. Si rhy coci. Ond dipyn o bach da. Shit fel hyn. Spit o. Oh. Shit. Iawn, dwi wedi meddwl unwaith. Na i dderbyn hynna. Dwi'n cael llgada fi, mae llgada fi'n water fyny. Crash Bandicoot Tetris, ia. Mae'n 27 o levels de, so mae'n lot o dda. Lot o dda. O. Dwi'n meddwl na hwn i set o stages dwytha fyd. Ah, shit. Dwi'n genuinely gutted eisiau farw hwnna on. Dwi'n ar y home stretch ond o. I rhywun sy'n dal yn gwatcha fi.
yn reit fler. Efo... Pam nes i hynna? Ei, dwi'n sydd chi. Dwi'n meddwl dwi'n ta 3 lefel i 4 o gorffan. Ond ia, diolch am sticio gwmpas. O na, dwi'n ta 4 lefel. Ia, actually. Hwn di official song y game. So mae hwn yn mynd reit nuts wan. Gen de.
Oh crap, I'm on a goffan. Never got you in it.
Drogeg. Dwi'n meddwl hwn di'r dwytha wan. Ia, so hwn di'r lein... 90 lines o hyn wan. Dwi'n benderfynol o'n hwn heb marw. Ooh, shit. Oh, nah. Come on, come on, come on. Dwi'n gallu dod allan o hwn. Dwi'n just dweud dwi'n gallu... Shit, yn iawn. Shit. Oh my god, I'm worse. Bastard! Okay. Gymaint o lanes gwyral. Oh
it's a bad call, isn't it? It's a bad call, isn't it? Oh shit! Oh, sian cofio hyn. Crap. Oh, siwrs amser yna ynddo. Oh, ti da... Sgynna fi ddim... Si'n holl anghofio amdan hwnna. God, mae'n boeth yma. Oedd marw unwaith na'n rili bygio fi. Fes yn ymlaen yn... Ymlaen yma da. Ti'n cael whale of a time yma. Oh, Kevin, good cut. What does it all mean? What does it all mean? Yeah. So... Be'n logic tol o de ydy hyn, ne? Na, engos o logic i'ch dan. O, chdi gwachio fi ddoed, o, chdi gwachio fi ddoed. So... Hwna, ie, so... Hwna di Elgato capture card fi. Ond mae gen fi lot o real estate yn fam oes. So dwi'n mwyn gwybod be'n neud, be mae streamers eraill yn iwsio yn gwylod fanna. Dwi'n gwybod. Diwn. Basically, sponsors, yeah, scream sponsors, Greg. Ti'n gwybod iawn, scream sponsors. Ond dda... Wyt ti'n derbyn fod set-up fel hyn y well a set-up fel hyn? Dwi byth yn gallu diseidio os dy well fel hyn ta dy well fel hyn. Mae instincts fi dyn, a hynna di gora. Dwi eisiau meddwl be'n neud efo
sel... Craig, real talk, swn i'n seli allan fel la. Fel la. Swn i'n seli allan. Fel streamer, so lot o streamers Cymraeg ar Twitch. Dwi'n synnu sy'n neb eisiau pres fi de. Dwi'n mynd i playthrough. Dwi'n mynd i single-seated playthrough o Tetris yma. Expert mode. Yn y Gymraeg. Pam sy'n neb eisiau sponsor fi? Pam sy'n neb eisiau sponsor fi? Dwi'n streamer hip newydd yn y Gymraeg a dwi'n newid gorffan Tetris Effect Expert mode. So... Cytuno fo chdi. Hynny'n well. Mae hyn yn well, ia? Y reswm mis i wneud efo hwn heddiw oedd mae Tetris just a bit canon os gynnach chdi, so dim really otch na di. Dim really otch beth ti'n neud efo Tetris. Ond yn gyffredinol... Ffwc mae o? Ond yn gyffredinol... Mae hynna well yn di? Dwi'n meddwl de. Wedi gyda chat efo hynna. So, dwi'n licio chat fel la, ond sbio real estate gyda fi'n top hwnna wedyn. A real estate gyda fi yma. Bo. So beth dwi'n mynd i chwarae fath arall? Yn half 10. Join the enhanced Discord community, which dwi wedi. Lle gwag yr potential sponsors chdi. Ie. Yeah. Dwi'n mynd gofio cael potential sponsors Craig yn bersonol. Be gai chwarae wan? Be ysgol yn mynd installed? Dwi'n sy'n chwarae rhywbeth. Dwi'n eisiau gwneud Flight Simulator. Dwi'n licio syniad o streamio Flight Simulator, ond yn boring. I get it. Be ysgol yn mynd installed? Rhywbeth? Ti'n gwybod be? Ti'n gwybod be? Dim mod. Source. Game. Okay. No, no. Oh. What? Hello. What? Okay, that's a bit shit. Window capture. Window capture.
Ti'n cut away. Remove. Remove. Oh, yeah. Dwi am cael piss sydyn. Dwi'n cael go ar hwn, dwi'n meddwl. No talk. Iawn. Be dwi'n eisiau chwarae hwn? Mouse a keyboard? WASD, okay. Okay. I believe you. Agora, não tá? Agora, do controle. Estive, né? WASD. Good old WASD. Dwi yn ar y telescope. You know? Single mouse. So... My whiskey of choice. Dim byd yn y ffaith dwi wedi bod yna. Iawn. Oce. Antonio. Be dwi'n cael controlio? Dim byd. Okay. Just, so dwi ond yn symud y character, ie? Ella sa. O, dwi'n hwnna. Os o rhywle dwi angen mynd i.
Ddim eisiau mouse gan ys. Shit, I'm angen one agan. Only one hitting in yon. Ooh, dyn nhw. Dyd? Yo, tester yndi hwn. Dwi am farw yn yr un yma. Dwi'n meddwl dwi angen controller ddo. Dim byd specific. Dwi di gwachod ambell streamer o hwn, Craig, a ma' nhw'n fatha... O, fatha whisky da ffaran. Ma' nhw'n mewn fatha libraries a shit. Oh my god. Whoa. Oes a ffordd i fi, oes a ffordd i gael health? Oh, we do that, we do. Oh, press. Dwi angen press, dwi'n cyfeirio ynddo. Di'r damage yn... Da fe. Ti'n cael health gan ffeindio floor chicken. Ti'n cael o'n torches. O, iawn, oce. I'm gonna just ffeindio health. Dyma bats gyda mynd.
So the damaging areas, dwi'n cymryd ysgrif fi ddim control. Ti'n cael nhw'n gyd yn un lle. Wow, ydi hyn? Yeah, so you ddim control hynna. Iawn, oce. Be dwi'n neud efo pres? Pam dwi'n... Dwi'n dall, I think glas, dwi'n dall y gems ma. I get the gems, ond pam dwi'n hel yr... Dwi'n efo lleill... O, iawn, oce. So rwan dwi angen... So os dwi'n cael seithfed un, ydy o'n pa un mae'n repleisio? Ww, arol o'r yma. Pam yn arol o'r yma? Mae hwnna yr un sound effect a sy'n We Must Build a Boat, y gem ar Android. We Must Build a Boat, mae'n un sound effect. So'n diddorol i wybod... O, iawn, oce. Dwi'n convinced mwyn i cael neud gyda'r un pobol We Must Build a Boat, da. Be mae hynna'n golygu? Oce. O iawn, so lefel, oce. So nith o ddim cynnig mwy o stwff i fi wan yn neith. Ti'n me? Dwi'n tro lefel o bob dim ar y cyd. Bats glas na? Be di deal efo'r bats glas ma? Wow! Oh, still gys o whip man, fatha... mynd, fyny lawr hefyd. Whoa. No.
gael hyd i health na ideal, Whoa! No! Pwy oedd y boss, sorry? Press in hell, oce. Gei di ddim seithfed wan. So, os ti'n sylwi fyny, gei di option i upgrade y weapon. Ie, sy'n rhywun peth fydd upgrade chi llawn. Boss, ie, dwi'n gwybod boss. Oce, dwi'n... So, sut dwi'n... Oce, mae'n pres y fanna. Sut dwi'n gwario pres? Ydyn? Be dwi angen gwario ar? O, llai... O, oce. Pa un dylai fi drio nesa? Dwi'n meddwl hwnna. Oh my god, beth yw hwnna? Dwi'n fan o hwnna, ie. Oh my god, beth yw hyn? Ie, fi ddim yn... O, allai cyrra fewn i hynna? Oce, iawn. Dwi isio... Ie, dwi'n fan o hyn. Dwi'n licio'r whip na, cos... That's a guaranteed hit, wedyn dweud. So I just round fel hyn. Iawn, oce. Hwna'n reit handi, hwna'n cymryd batch yn allan de, o'n y lein de. It's percent more experience. Ta... Raises inflicted damage. Ie, dwi angen hwnna.
Okay. Dwi'm yn cael yn byd ydw. Dwi'n cael hwnna. Dwi angen y whip na, jyst i fi cael teimlo fatha mae yna rhywbeth damage cael ei wneud yna. Ie, just level o stwff fyny. Ooh. So eventually mae gyd i evolvio the weapons ond ti angen items un o hynny. O iawn, oce. O, so mae treasures yma'n automatically upgradeio stwff, ie? Oce. Hwna'n un sound effects you must build the boats, de. Iawn. Oce. Okay. Dwi angen just hel hein ond o. Just hell shit. Dyna pan i weithio clywed streamers jyst am builds. O iawn, oce, dwi efo chdi. Mae Holy Bibles ma'n Hey, gonna dipyn o hits.
Okay, with that. Oh, you got the okay. Dwi'n joio'r un Beibl de. Mae'r un Beibl yn swnio'n awesome de. Oh. Yeah. Dwi'n joio'r whip, cos mae fatha security blanket yndi. Dwi'n trio bunch yn o ti gilydd. Okay. Whoa. It's a circle though. Whoa, man. Level 3, level 2. Gawn check out dim I level. Yeah. Ni'n licio'r starting weapon na, mae'n reit handi pan mae'n gallu neilio. Okay. Because of that.
Whew. Okay. Ie, dwi'n joio'r un Beibil de. Dwi'n joio'r un tân pryd mae'n behafio. Whoa, okay. Just like that. Dwi'n trio fatha... Ni siwr gyda fi exit routes bob tro. That's alright. Cael loopio rownd. O, hwnna, thing na. O, basta, si ffwcio fyny fyna. Si ffwcio fyny efo life fyna do. So mae armor eventually evolve a diamond spell. O, iawn, oce. I'm doing on health, son. Ah, she's stuck ar goedan. Ah, level 20 though. Ideal. Okay. Bad though. So ti dweud hwnna dy'r un gorau gychwyn o Imelda. A be di hein ta? Di hein yn consumable? So di hein yn... Ww, dwi'n hwnna. So mae hwnna gyda fi am byth rwan, hwnna, y cyfri na, ie? Oce. Oce. O, mae gyda nhw... Wahanol perks, oce. O, ydw i well off yn...
So gallai ffermio. Ah! No. Ah, okay. Dwi'n medru licio axe na. Stan. A ti'n med... Ie, neis ail gychwyn. Ail gychwyn. Dyna hi eto. Angen hwnna, cos mae'n mwy cyson. Dwi'n gwybod mae Beibl yn well, ond... Mae'n rhy slo yn cychwyn, ynddi. Peach... King's Bible di gorau, ia. Look hwnna.
Okay. Okay, well, mae gen i technique bach da syrclo, a wedyn ti'n cael hyn. Pa un? Iawn, oce. Dwi wedi cael y garlic dod o. Peach cone ta room taster. Well, it's that. O blaen oedd. Fi fancy cael yr un pigeon na. So. Dwi'n lwcio'r knife na de. Oce, yr un pigeon yn dda. Ond i evolfio fo ti angen pigeon du wedyn, gyd ti ddim digon o le tro ma ddau. O, fe gan 2 pigeon. Iawn, oce. A mae'n cymryd 2 slot hefyd.
Dwi isio hwnna dda. Oes o pwynt i hwnna? Whisky. Ydy, ond pan ti'n evolfio fo, mae'n chi ddau un slot. O, iawn, oce. Oh, yes! Bunch neu fi eisiau chwarae Castlevania. Base damage. Oh shit. Oh shit. Okay. Dwi'n trafod y gap mynd i fyny. Yeah. Oh, kijk hoe het gaat.
ti ma'r diwedd ar y fei yma. Oh! Gath ydi... Come on. Ah! It's addictive in there. She's got lots of coins on her though. Power up. Dwi'n gwybod pari. Un rownd arall. Gains 10% more damage every 10 levels. Experience. Projectiles fascinating. Dwi'n mwyn cael hynna. Permanent projectiles. So fo, dwi wedi tref pob ydyn. Mae efo shit I gychwyn yndi. Dwi angen y bait builder. Boomerangs, want ti'n meddwl chydig bach fatha... Ti'n meddwl reit vulnerable heb yr the King James Bible de.
Os ni wedi para fel fo am 5 munud, i ddyn look items sy'n involfio garlic yn gêm nesaf chdi. Oce. Dwi'n teimlo efo hwn, ti angen aros yn llonydd efo'r i'r knives ma cael neud i job, ia. Dwi'n neud circle rownd yr lle yma. So, ar hyn o bryd mae teimlo fatha mae'n gweithio. Mae weld yn gweithio chyn o'r bryd. Ond dwi'n teimlo gael overwhelmio munud o fo.
Right, maybe. Gonna be 0.1 health, nice. And ydw i'n dal ar... Ah, fuck it. Oh my god. Bastard, yn gwybod sy'n ei wneud. So ffindio gap i gael chandelier. Ah, ni'n coci. O'n i'n lot o'i coci yn diwedd. O'n i'n mynd i ddweud efo health efo. 20? Be allai gael efo hwnna? Dwi'n licio'r health yma mynd i fyny de. Un arall. Pwy? Dwi'n cyrraedd yma, experience. Efo'r ei peth yna. Iawn.
We're meant to be looking actually. Du kunna. Men jag har inte en... Jag vill komma till the top ändå. Jävlar. Not feeling this Kan een koch naar willen evolve garlic. Oh ja, oké. Ja, du men följa gåna med ränna med. Venga, med. Wow, du kör.
Ti'n gwybod sydd iwsio'r un garlic na? Mae'n reit pwerus yndi, yr un garlic na. Bach o Morbius. Ia. Ta be? Morbius Survivors. Ia. Ei, dwi'n... Be di'r term na term? Dwi yn... Be dwi? Morber. True Morber. Morbius, ia. Fucking hell. Dwi'n lyfio faint o shit mae'r ffilm na'n gael. Fucking hilarious. Ond mae hwn ar offer rwan. £1.88 ti eisiau amdano o. So... Pwy yn y chat sydd wedi gwachod Morbius in cinemas? Os dwi'n cyrraedd hanner awr ar y lefel yma, na i watcha Morbius fory. A i cinema fory a watcha Morbius. Emrys Promise, os dwi'n neud... Dwi ar 6 minutes 42 wan. Os dwi'n cyrraedd hanner awr ar yn yma, dwi'n mynd i watcha Morbius fory. Guaranteed. Emrys Hobo Promise. Clip that. Shit. Oh shit. Dwi wedi gweld Batman yn barod. Batman, good film.
child's film come out of a Morbius though. Morbius in cinemas to now worldwide. Whoa, okay. Ah! Oh, dwi angen y thing open I hel y hein I gyd oes. Shit, lo fi dy gymryd na. Hwn dy bit weird ond, ti'n methu... No. Oh. Woo! Na, jyst neud range chdi'n fwy. Mae o. Dwi'n cofio beth ni'n siarad amdano. Oh, casglu things, mae e. I have got the power of 3 Bibles. Oh, yeah.
Whoa! Yeah, tractor. Holy Bible. Ma di dove Ah! Level 38 though. Not bad. Not bad. Not bad, dwi'n meddwl, de. Ai, dwi'n dall, mae'n pobl yn joio hwn fan, de. Dwi'n licio yr health fa, dwi'n mynd i just stick, dwi'n mynd i hamro hwnna gynta. Oh, fires what? Oh, that's 6,000. Yeah. Oh, mae'n fwyd fe, man. Oh, permanent. And just... Okay. Anyway. Champion. Diolch yn fawr. Diolch i pob sydd wedi sticio gwmpas. Nhw, just... Q-streams a Craig sy'n na. Diolch yn fawr. Yeah, joio Batman fory, Craig. So dyn nhw'n fuan, allu di gwachio Morbius a Batman. Double header. Ond dwi'n mynd meddwl ddech chi beth wneud nhw. So, yeah. Diolch yn fawr, ie. A wela i chi y tro nesaf. Goodbye.